Okay, you're still with your idol Jun Sarialas together with idol Jan Mark Pastor dito lang nga po 98.5 IFM, iti idol tayong FM. Of course, congratulations kada kita'y tumaw-tawag apo nga tatatang kaslaki ni Apo Generoso. Ayan, di ka din. Generoso. Generoso. Dangamin ti arak nga Generoso. Iso nga mga kabsa ni Tanduhay. Ayan. Awan. Okay. Walang ay... Aha. Itayan da? Okay. Mapupukok ano ti... Audio. Timik me dito Radio. awan? Ada. Oh my God. Technical problem. Technical problem po. Dito Facebook we have. Ngayon dito kote awan. Baka pati dito sa Sa page radyo. ng IFM wala din. Kitantaman din kinyo mga nalaing. Okay naman dito sa amin. Okay, mabit lang abot. Ano si Miti Technicals? Ita ka no balong. Baka da napindot mo dito. Wala. Naka-out naman. Oh. Pero tatay, Adda tatay. Okay, mabit lang apo ka aruba ka awang kanu ti mahangmang kita radyo. Ornosen da lang apo dito. Medyo kumariposo ni Apo Deo. Kikitaan na dagiti mapaspasamag tayo lalo. At siguro di radyo ngam di live iti ko ti awan tapay ngita mga damo dito eh. Sa Facebook live lang wala. Adan. Okay, Adan. Anda siguro ti the COVID na siguro yung wire dito. Anyway, we're back. We're back kung na nagayam. And ay. Yan, okay na yan. Haan kayo. Ganda tayo ngaw ka ngaw. Patalastas. Puno ko na natin. Patalastas. Kuya Deo. Anyway, congratulations kada kiti mga abak kiti prizes tayo. Thank you so much kada kiti sponsors sa kasmagiti asang wana na po. We have Pacific Star International Employment Agency. Kada kiti na po abroad. Aglalo ka tatandanin na malukatan da kiti airport because of clear da kiti taduman apo nga nations. Mabalik kayo nag-apply apo sa Jai Sango Itisol. Already for touch Alicia Isabella and look for Mr. Oliver Boraga. And of course, iti Agri-Component Corporation, iti Kawayan, dealer of farm machineries, that apong datakkel, and the like. And of course, iti gayam tayo, DJ Boston, Massachusetts. We have Kabsat Ron and Marivic Zipagan. And of course, DJ Mat Hilo, Hawaii. Hilo, Hawaii. We have Kabsat Ronald and Kathy Salvador. And adupay hanggang mamaysa-maysan. So, special thanks to everyone. Ayan. This time, awakan tayo mo datayan ng habak apo from Luna Quirino Isabella. Iti request na nga dawatan ng isagot na kinitatay na is What? pocket wifi. Alright. Ngem awan da di pocket at ilang wifi ti Adda. Kasanong itatata ito. Pocket wifi adda kami kumabulsa na dahil ito nakita nga bulsa nga lago. Igatangan nanto. Gumagatang ti bulsa ti kalman pocket awan ti lako da at ilang wifi. Anyway, good afternoon kang kaading may kadtoy Karen, may ading Karen of Luna. Luna ko na DJ at the second floor na di ka nga barangay hall DJ. Amin DJ at the second floor na ti barangay hall da. Nagsosyal nga talaga Quirino ti Isabela. Quirino. Yeah, it's a fourth class municipality ti amok. Pero nalawa ti ngam nakuha na high-tech da. Okay, iti balasang awan iti butong na iti COVID. Kita mo, awan pulos ti ka face mask na natin. Ayan, good afternoon, ating Karen.
Good afternoon, Kuya June and ading JF. Ayan. So, what is the difference between the ABS kan dito yung anap na panam? The same feeling, Kuya, makapanervyos. Ano may, sige, kablaaw nga ro di dati special panagkablaaw with your agurkake. Ang mga basaan? Mati, Kuya. Sige. Ayan. So, nangabak isuna iti, may isang packet wifi. Ayan. Ket, once again, kablaawam na kita, dumdum nga kita nga kanito. Kaya't ko ay greet ni Mami Training, ni Daddy Hermoso, ni Gio, ni Eko, kini Kayla, saka ni Cider, agboy-boyada tata. Ken ni Papa Pulis, agur-uray di baba. Di mga pinaster talaga nga gwardya lata tirol na kanyam. Adya naapak isuna na. Anyway, may isang packet wifi and what is the reason behind? Hantang nga basbasain ano, di aktualan nga emotions mo. Apa ito packet wifi ti dinawat mo for your dad? Mabalimot ko mga pangmasahe at ambong auto ti sakit. Ayan. Why packet wifi, ading? Nahilig garod, Kuya, nga YouTube, Facebook. Kasi iso nga, no, dagamin kita talon, awan no kati internet na, iso ka na yun, ibagbaga nga. At ako mati packet wifi ko tapno ka na yun nalata nga makabuya di YouTube ko na. Wow, social ni tatang. Talaga mga makabago. Tigiti kaya na. Anyway, nga Rod, once again, congratulations. May sakatagiti kapintasan. Iti putar mo and basain tayo man. Kitang tayo mga Rod. Medyo nagulong naman dahil ito'y in print ko. Apo at idug. Ayan, so once again, congratulations sa ating Karen. Thank you, Kuya. Kuya, mabaling ka pahabol ti greetings. Okay, go ahead. Ni kano Andy, ni asawa ni Laika, Kuya. Saka ni Ate Jaisel, kini Ate Ruby. Dada Jibalay. Dapat lang nga kablaawan mga minila kayo na adan tuki di jiruar na ganyan bado na ito na sumangpot kayo. Di na ito magkinablaawan in ruwar na ganyan bado man. Anyway, congratulations once again and please hanggang aksasar din nga makijojo ilata ka na kiti promos iti Adda kami Manen. So dito yan iti surat mo ading basahin nga ro din while taking pictures. Okay, kung ano dito ni ading Karen May Caro of Luna Quirino Isabela. Idol ko ni tatang ko. Iti ubing kami, uray rigat latiadda, inaramid na amin nakabailan na. Napanbalas yung tao tapno mapan nagtrabaho. Manutawan ni Jai ang nagsakripisyo. Voice tape laeng, surat pay laeng ti uso iti. Ngayon marik nami, tiaglap lapusanan nga ayat na kada kami. Dagsanggasat laeng, tanaadaan na itinakaro asa gupanit. Kalpasan ang ospital, ti makabulan, isuna ket nagawid. Amok nga adupay kuma iti arapaap na, aglalo tay, daw-dawaten ni ading ko a bisikleta. Ngayon uray no sa anen, ang nakasubli, ijay barko, nga ayan na, tinapatag ket nagdeden na kami a pamilya. Naidumduma isunang ama, uray dagiti narikat abanag, masolusyonan na. Dagitay na perdi, matarimaan na lapta. Ang amak, kagpatarimaan, amok nga dabasit perdi. Ayan. Kat ko na isu nga natalget tirik nami no adda isuna. Of course, kasta nga talaga ti tatang. Okay, napagturbos na kaming anak na iti panagadal. Nagtalon ken nagsapol ti adu a panggadahan. Kaasi ti apo, napintas si nagbanagan mi at anlo. Adda maestra, adda IT expert, kinadang may isang empleyado, ijay munisipyo. 2018, aksidente tayo may sa amatana. Nagdalan ti adong operasyon, ngem saan pay laeng makakita. Numan pay gurangan tilawag, tilubong na saan lataan awanan tinamnama. Tata lumakayan isuna at dati tartarken na amula amangga. So pala dito di katuloy na yan. Ayan, dagito'y tiliwliwana ti malam kan agsapa. Apo dano nga min dahito itula, aguro ka, ba't nga may kanti emotion. Kat siyempre ag Facebook, ag YouTube, gan agdingding ti 4 decade duo a paborito na. Dagijay ti keyword iso nga nangabak actually. At ati 4 decade duo na. Ngem, iti kanayon na ngay pagbaga awan kanong internet di taltalon no jay baba. Iso nga tiwis ko para kayong kuwana
Kat madaan ko iti pocket wifi ang napigsa ti signal na. Dagsang gasat awan ti pocket nga naalami wifi lang. So sabay ko mapatganda ito yung tarigagay na ta isu ti sagot ko itang aldaw dagiti amma. Mamati ak amaragsakan iso na kanayon ton nga online uray no agpakpakan ti manok ken tilapia. Sana tumarigrig ken ti pispan kita nyo. Idol ko ni tatang ko awan iti makaartap diskarte gaget na ken sakripisyo. Ti panagayat na kada kami ket pudno ana idumduma. Tumultulong lata uray adda bukod nan pamilya bukid dawat kay mga dawat syempre mang tadlata. Okay, maragragsakan ti puso kuno makikita ti nasamit nga isam na akas ti na ipabuya iti love story mi ken lakay ko jay maala-ala mo kaya iti maysa nga rabii ni Daddy Amos ket nagbalin nga artista. Ket sabi ko ta itang gundaway maparagsak ko manen to'y patpatgan mi nga ama. Well, of course, every day maragragsakan lata ni Daddy Amos ta. Gapo, adadagiti apo ko na nga mang liwliwakan ko na. Hanlang nga ita packet wifi. Iyamay mo na DJ apo ko, DJ anak mo DJ basang. Kaya panasakay-sakayan ti likodan ni Daddy akit naragsakan. So once again, thank you so much for joining, adding, and keep on sharing your ideas iti lubong. And of course, agsubli apo, itadda kami manan, kalpasan, iti sumagmamano nga palagip. Okay, we're back once again. Karuba, you're still with Idol June Sarialas together with Idol John Mark. Dito lang po numero 1 nga programa at entire Cagayan Valley at kami manan dito 98.5 IFM. And may sapay kumaapo nga surat ti pasag ng kasakbay ay before that, abo. Di kita manariman na po nga agbibuya kata kami. Iti YouTube, ikanta mo matbasit ti gundaway na kablaawan ta ita. Yan. Nga rod. Kunan abo dito ay kung kaya. Okay, kanto ni Joseph Simon Guerrero na imbang malamyo kablaawang man ni Papak nga ni Michael Guerrero, ni Uncle ko nga ni Manny Guerrero, ken ni Lolo nga Simeon Guerrero. Ti Happy Father's Day. Uray mat kanyam karuba Jun Saliales. God bless from Joseph Simon Guerrero. And of course ni Manuel Eliorin. Good afternoon Manong Jun, ken ading JM pakablaawan nyo man. Dagiti anak ko, Tita San Isidro, Kamiling Tarlac from Manuel of Kuwait, and ni Jerry Grotas ko na natoy. Mga idol, JM ken Manong June, pa-shout out man amin nga ama, lalo ken ni papangko Jerry ken Uncle ko Larry Grutas ken kastamat ken ni Manong ko JR, bayaw ko Jad Cordoma, thanks po ko na. And last, kuna ni Manuel Eliorin, pa-shout out man kini Manong dito'y Kuwait. Salamat Manong June ken ading JM. Okay, sika mabalong. Hi Idol, happy Father's Day po sa aking papa na si Papa Rogelio Iniego. At sa mga tito ko na si Adda, Cesar, Tito Iddo, Tito Benji, Tito Roosevelt, Lolo Tirso, Tatay Jose, Kuya Bronson, Kuya Jojo, Tatay Alan, Tatay Milio, Tatay Amboy, Papang ni Kuya Hener, Tito Anton, Tito Reden, Ninong Dennis, Lolo Tony from Eliza Iniego. Okay nga Rod, sige pa balong, and basaan ta pa ati may isang surat. Sige ati pa nina. Magmamalong yung Idol kabalawak man, Idol June, ti Happy Father's Day kastamat kin ni asawak nga ni Kim Clark Kibael, itatay ko Domingo Ferrer, kataga nga ni Lito Kibael, pakablawak man ti anak ko nga ni Kisha Lane Kibael, ni Mama mi Nora Kibael, pakanta nga jay sunata yung nga balay giti ama. Mait ko magpesa jay. Sagot ko kan amin nga ama dito'y lubong. Kaya mga kantaan kay DJ Balong? Oreo lyrics ko eh. At the lyrics ko to eh. Balay giti ama. Okay, before that, basaan na pa yung surat ni Basang Janina A. Soriano, Mariana Janina A. Soriano, itibugal yun proper Mon Isabella. May sakadagitay na pili da po dito surat ng awang ngamin ti request ng item. So nga, matingan na iraman nga na ikatangan. Anyway, kung na natoy ni Balasang Maria Janina A. Soriano. Idol ko ni tatang ko. Iti kasayaatan nga matilubong kat atay makipagayayam kang ka nga napnuan isam. Atay pagkatan na ka nga ipaita iti kama sana kantaan ta nakakantaan ti pampaturo. Iti kasayaatan nga ama kat
No ilutuan na ka, ti paborito mga kanen. Makipagpinuyat nga agbantay kang agbuybuyay ti cartoons. Dagita ti kalikagom ti ubing na may panggap ti ugali ti ama. Okay nga mahaan akasta ni tatang ko. Ato ti makikita nga aramid na nga haan na nga ibagbaga kadagiti kabagyan na. Ket no damagag isuna, di namat ibaga. Ulbod ni tatang ko. Sangkarabaga nga awan kano pagdanagak. Ayos kano latta ama amin. Uri namang mga go, nga awan kwarta na pagbayad na ti sa amin na masapol. Uri amok nga marmarba ti lubong nan tamang mga go ti sangit na iti likodan ni taruangan. Iya dayo na. Ilimlimad na iti amin kanyak. Aging ga iti na minsan, amasapol nan ti pumakada kanyak. Tamapan nasarakan ti gasat na iti balasyo tao. No daduma damdamagag ti bagik apay nga tanga handak inikanti na sa isayaat nga tatang nga mesuna. Ngem iti panagtulit ti panawen, ket dumakdak kalakon, tatak amalik na anadagdag sen gayam ti pagbagkatan na asaam ngem siyak. Nga masapol na gayam ti na sa isayaat nga anak ngem iti agdama nga ugalik. Iso nga nagtulit pa iti tawen at dalat tayo suna abroad ket amok nga dagita sakripisyo na ket para kanyak. Iso nga dahi tamatan ti armas ko no mailiwak kang kuana. No mariknak nga may saak, no mariknak nga awan kataktakunay na ko dito'y probinsya. Pampanunutag tirikat na nga nayadayo kanya. Iso nga tatang, haan ko gayam masapulan ti tatang nga naisem ang makiayayam kanyak, nga makiaida kanyak iti katreno, ken mangkanta iti makapaturog. Ano di kati tatang akaskeng ka, ati pampanunutin na ket masakbayak. Tatang akaskeng ka nga isagsagana na lata, iti sisasagana lata, ti ima na nga makiparabaw iti abagak nung malidlidayak. Haan nga sikati kasayaatan nga ama iti lubong, ngem sikati kasayaatan tintero kataytayakan. Patpat gen ka unay tatang, ket dawat ko kiniapong, ragsak ko mga tiadakan ka. I look up to you and I thank you. I love you forever and always. Love, Maria Janina A. Soriano. Kahit apo iti surat tayo balasang tayo. Okay nga thank you so much for joining and awan ti dinawat na kahit isong maybe talaga nga kahit na lang ipadaanon ti at na kinitatang na. So once again, agsubli kami apo kalpasan ti sa magmamanong apalagi.